Izolami ngumandla ngokwami ngunisibongo kutshebe.com ngokwaziwa sikhambisana noMahlangu umkhuluma Mahlasela okunguye ozosichazela nomtshana sihlathululele ngoqhakatheka kwesihlahla. Angazi ukuthi uveza ukuthini ngoqhakatheka kwesihlahla kodwa nguye ozokutsho bonyana uthi ukuthini nakakhuluma ngoqhakatheka kwesihlahla. Mndungwa angikulochise begodwa ngikwamukele ehlelweni. Lotshani babomngoni kanye nabalandeli ukukhuluma ngolo kuJoniswa kwaMahlangu wazibangela kaMahlasela. Okay. Ngamukela ehlelweni lakho. Yeah. Nabalandeli. Yeah, ngonobangela we-internet Mahlangu nakungasuwe ohostiweko akhe ngithi obiziweko njengesithekeli uyangena ukhulume kodwa nakusikhathi sakho inetwork yakho iba nemraro posta sirane ngefoni kuba yini Mahlangu ayifuni wena ni? Ngabona iyangala ngabona ayifuni mina. Okay. No kulungile sizoyirana ngefoni it's fine. Mnaka uzwakala kuhle nani phasi lapho? Yeah, uzwakala clean nguni. No, ngiyathokozela. Mndungwa ngithemba bonyana nihlwile man ngibawa sikhwele phezulu kwendaba msokethu. Isihloko sethu namhlanje sisithi ukuqhakatheka kwesihlahla okunguwe ozogijima phezukwaso isihloko esinjengomlaphi wendabuko utsho bonyana na ukhuluma ngokubaluleka kwesihlahla uvezani. Khumbula ihlelo lethu lithi ungafeli ngaphakathi asikhulume. Yeke zikhiphe zonke Mahlangu. Isihloko sethu namhlanje ukubaluleka kwesihlahla la sizokhuluma ngokubaluleka kwaso. Ukubaluleka kwesihlahla mkhulu sikhulumela ngendabeni yokuthi ukubaluleka kwesihlahla isihlahla sinendlela eziningi zakhona. Isihlahla siyaphilisa, isihlahla siyabulala mkhulu. Okay. Isihlahla siyaphilisa, isihlahla siyabulala. Isihlahla kaningi kubalulekile ukuthi ukuze ngithi ukubaluleka kwaso sibaluleke ngokuthi siyahelebha endimeni yokuthi nakumele njengalokho athola ukuthi mhlawumbe umuntu kosa uphethe ukugula okuthizeni. Amagulo la akhamba nafika phambili lapha akhambe ahlukane. Kube namagula afuna abodokotela. Ukhambe kube nokugula uthola ukuthi kufuna isintu. Yeah. Ukwenza ngokwesidokotela mara kungalapheki. Ke ngithi for ukubeka umzekelo for example njengikhulumele kancane esifeni lesi epilepsy isifo sokuwa. Yeah. Kaningi isifo sokuwa nawusilanda ingase ukuthi mhlawumbe ngidelela amadokotela. Nawusilanda ngamapilisi kaningi asincobeki nedi siyabrijeka ngokuthi singathi siyahoba mara nawusithatha ngokwesintu siyancobeka. Ngokuthi umuntu Mahlangu ngamanye amagama onobulolo bokuwa nakeze ngakwa Mahlasela nomtjana ngakumkhulu Mahlasela angawuchiya lapho ubulwelo lobu kungasaba umuntu wako yena. Angahelebheka mara nangabe thola ukuthi zange khekathi abe nenceba lokutsha. Ukutsha like uchiswe mhlambe kulokho nakawako o nakaphekako let's say maybe wachiswa kupheka nakho lapho soloka akahelebheki. Kokuthi mhlambe uthe nakawako wathola ukuthi uyatsha. Okay. Nakangana nceba lokutsha lomlilo uyahelebheka mara nakanalo kunzima nyana ukuthi ahelebhe. Akhe ngibuze so Mahlangu. Lokha nakachiswe kupheka akusimraro lokho. Hayi nakachiswe kupheka akusimraro. Umraro lokho nakatshe uthola ukuthi bekawa. So nakatshe angawi kodwa achiswe umlilo khona. Nakatshe angawi. Yeah, akhe sithi ngikuzwa ukuthi wena nakachiswe kukuwa kuba difficult ukuthi mhlamba ngahelebheka ngilokho kuvezayo. So now umbuzo wami uthi lokha achiswe umlilo kodwana ingasi ukuthi unobangela ukutsha kwakhe
kube kukuwa uchile nje uchiswe emlilo kodwa hayi ngoba bekawa nofana uwile. Kahle kahle ekhabo lakhona akufuneki inceba nedilomlilo emzimbeni. Oh, okay. La akhe acha khona. Okay. Nakuthi unenceba lokutsha kunzimanyana ukuthi angahelebheka. Okay. Yeah, udade lapha phasi uyatsho ukuthi ibalulekile lesibalulekile lesihloko ngombanyana unomntwana onabo lobubulwele bokuwa. Right, Mndungwa angingakuvala umlomo rakela phambili msekhethu yorage todibe kuzakufika imibuzo ungaragela phambili uzihlaziye ngendlela utsho ngayo. Ukubaluleka kwesihlahla mkhulu, isihlahla siyakuphilisa, isihlahla ekuphiliseni kwaso sihelebha njengalokho na uphethe amagulo thizeni njengalokho athola ukuthi mhlambe unokugula ukuthi mhlambe uyavuvuka emzimbeni. Let's take the screen. Qhubeka Mahlangu. Isihlahla kukula singenelela khona ngaso ukuthi sikhole ukuthi uvuka wathola ukuthi usela amapilisi wesikhuwa uyokuvuvuka lokho kuzokhamba kudlulele kube wese. Bese ngibuye kodwa ngithi la ekhulumeni leyo ukuthi ngithi isihlahla siyabulala. Ngikhulumela ekutheni njengokuthi kuyenzeka sengenze umzekelo ukuthi mhlambe emzini mhlambe kuba nomuntu thizeni ukuthi umuntu lo uyaphatheka. Emva kokuphatheka umuntu lo uyalala. Ekulaleni kwakhe bayakhamba bayaphuma bekhaba bayakhamba baya kibo siyazi. Bathi umuntu lo ubulewe. Nabathi umuntu lo ubulewe bayafuna abo siyazi bathi sibawa ukuthi nisenzele 1 2 3 kokuthi umuntu lo ngoba sisola kwangathi umuntu lo ubulewe. Nakathole umuntu othanda imali nogijimisa imali uyokufika lapha akhambe afike abereke umuntu loya and ethola ukuthi umuntu loya akakabulawa. Into leyo yokuzuma ngaphandle ingatholi iyabuya ikhambe ibuya izokudla ngendlini izokubetha ngendlini. Ngenxa yokuthini ngenxa yokuthi bakuberekwe umuntu ungakamelanga ukuthi aberekwe umuntu abantu uzithathele ngoNkulunkulu. Ngamanye amagama Mahlangu kengizwe inkulumo kuleli siphila kilo iphasi kukhulunyiswa indaba yelijwa. It is what you are saying manje indaba yelijwa. Iye ngikhulumela endabeni yalo ukuthi ngithi isihlahla siyabulala. Iye. Okay, ungaraga Mahlangu. Ungakhuluma ba? Ungaraga Mndungwa. Ngoba lapha nangikhulumela endabeni yokuthi siyabulala liyokufuna ukuthi before umuntu angalithatha angabiza umuntu ukuthi umuntu lo ubulewe kufanele ukuthi umuntu akhamba khambe amahlandlanyana abantu mhlambe babe yi3 ukuya ku4 bakhulume into efanako ngaphambi kokuthi angabeka ukuthi lo muntu lo ubulewe. Ngoba sele unganasiqiniseko sokuthi ngokweqiniso ubulewe vele into le yokuzuma and yahloka ngaphandle iyabuya iza ngendlini kungakho uthola imizi eminingi uthola imizi iyavala. Kungunombangela wayo into le. Okay, ake ngibuze so Mahlangu ine time frame lendaba yokuqhakatheka kwesihlahla njengoba utsho ukuthi isihlahla siqhakathekile siyabulala siyaphilisa. So ake sikhulumele phezulu kwale yelijwa lesiza kubuya kilokha kokuwa and so forth and nokuningi mhlambe ngoba udade ubekile lapha phasi ekutheni unomntwana onobulwele bokuwa engicabanga ukuthi mhlambe angafunyana ihelebho ngama advices as we move along. So now umbuzo wami uthi kunayo i-time frame lokubekwa kwelijwa ukuthi mhlambe ngesikhathi esinje qobe nyaka kwenzeka into efanako ngemndenini othile nenge benithi nilisa somewhere and then kwafumaniseka ukuthi ayikho into yokuthi lo wakwenu bambulala then il-reverse libuye ngapha ngikhaya nonyaka nofana ake ngithi linesikhathi esibekiweko ukuthi ngenyanga le liyadopha ngenyanga elandelako enyakeni olandelako ngenyanga efanako into efana nalezo line time frame or seliyazikhethela nje. Lona babunguni ngenyanga le olibeke ngalo nakuthi lizumile langathola njalo ngenyanga leyo lizokubuya ngapha ngendlini lizokubetha phezulu komunye welunga lomndeni. And then nonyaka olandela loyo kusesenjalo.
usesenjalo ngaphandle kokuthi bathole umuntu owazi kwafika abavalele lona lisazokuthanyela ngendlela. Jama-ke Mahlangu liyavaleka Liyavaleka nalithola umuntu olaziko uyakhona ukuthi alijamise alivale. Okay. So no Mlungwa ubusehla uphumile ngakwabo uhlala kwakhe so sele ahlala kwakhe ngakwabo mhlambe kube khona okhambako balibeka ilijweli abalibekako ngokungazi kwakhe ngoba yena sekahlala kwakhe and then ukukhamba kwesikhathi kufumanise ukuthi lo yamuntu okhambileko ngakwabusehla akakakhanjiswa ukuthi kunesenzo nofana kunesandla somuntu lapho kodwa nabona sebabekile already and then unyaka olandelako ngaleyo nyanga libuya ngikhaya ikhamba khambe no unyaka olandelako libuye ngikhaya njalo njalo uaffecteka kangangani yena njengomuntu ongasekho kulelo jarida. Yena mkhulu uzo-affecteka ngoba angithi ungewangapha ngakileli jarida uzingazi zangapha angithi uzo-affecteka yena. Uzo-affecteka. Sese. Ngithokoze Mnguni. Iye. Ake ngibuze so ngithi mina sele libekiwe lona lijwa lelo mhlambe and then elistini mhlambe lelo eyolibetha lithoma ngesimo sokuthi ungumaswaphela or njani or lona selazikhethela ukuthi nje ngifike kilo ngimthola umtuputupana ngiyamthatha or kukhambe kanjani kwenzakalani lapho. Lona ngingaphendula. Iye Mlungu. Lona mkhulu alinakuthi ungumaswaphela ungomkhulu ngomncane seliyadoba liyazikhethela lona selidobhe likhambe likhohlise kodwa libuye lidobhe likhohlise kodwa libuye lidobhe alithathi ngokwelamana. Okay. Mahlangu kengizwe ngiyabuya kuwebsite. Kengizwe kukhulunywa kileli siphila kilo iphasi ekutheni ilijwa alistopeki namtjana once laraga umyawile alisavaleki navane sizwa kukhulunywa yeke askisi uyaveza wena ukuthi liyastotshwa namtjana liyajanyiswa liyavinjwa ekutheni serhanoho mhlawumbe into efana nalezo uthi ukuthi Mahlangu imindeni esibonako siphila le ampur nawuthi uyaqala ikhamba ngenyanga yinye ngeminyaka elandelanako into efana nalezo and then thina sibabantu we will assume maybe ukuthi kube nanto efana naleyo ngokubona isimo senzeka ngaleyo ndlela leyo so ungitshela ukuthi labo bantu labo abazi ukuthi liyajanyiswa ekutheni bangakhekhe bagijime bayokujamisa Mahlangu lokho kwenzekako sele babona ukuthi besi15 njenganje sekusele 4. Angithi kesinye isikhathi mkhulu uyothola ukuthi mhlambe abanalwazi lokuthi mhlambe badliwa yini ngithi bazokuthola ngokuthi umuntu azisukumele akayokufundisisa ukuthi kanti saphela kangaka ukwenzakalani ngabe inkinga ikuphi na. Okay. Ungaraga Mahlangu uqhakatheka kwesihlahla ake ngibuze Mnguni okay alo Mahlangu ubungozi bakho wena oyoliva alimesa alikuthi lingabuya mhlambe li-affecte wena nomndeni wakho na uthi uyalivala njalo mhlambe ulimese ngoba ekuzweni kwethu kuthiwa mhlambe is 99.999% ukuthi ungalivala mhlambe angazi so uthi uyalivala njalo limese kodwa akusikuthi lizo-affecta wena nomndeni wakho nomndeni loya ubungozi bakho bungangani lapho na ungathi uyalivala ulimese. Lona mkhulu kungakho ngithi nawuya phezu kwalo kosa ukuthi wazi indaba zakho ungayi ngokuthi uyothatha ama-chances ngoba once walimesa kunokwenzeka lingagcina likhosta ngakuwe.
Hey, yeah, no. Base. Mkhuluma Hlasela, ya, Mkhuluma Hlasela njengomlaphi wendabuko, uyalapha nofana uyalistopa ilijwa wena? Ilijwa Iye, ukulistopa ngilijamise. ulijamise ngendlela oveza ngayo le. Lendlela mkhulu yakhona vele yokulijamisa yokulivala mara ifihlekile ngeke ngakhona ukuyikhuluma emhathweni direct. No. Angifuni ungitshele indlela zokulivala. Ngibuza ekutheni uyalazi wena ekutheni ungalijamisa na, ngoba ubusehla ubuze ukuthi angeke kwenzeka umese bese mhlambe linikela wena imiraro into efana nalezo. Then umbuzo wami uthi wena njengomkhuluma Hlasela uyakwazi ukulijamisa umuntu nomtshela khe ngithi imindeni ezithola ikule lobo bujamo lobo bangakwazi ukuthi beze kuwe njengomkhuluma Hlasela and then ubajamisele into efana naleyo? Ukulivala mkhulu. Iye. Ukulivala ngilijamise mkhulu lona ngiyalikhona. Nethi lifuna ukuthi kube nendlela ozilandelako nalabo bantu zokubavalelana lemele bayikama. No, akunamraro ngendlela. Yes, that I understand. Sengibuzela ekutheni uyalikhona ukulijamisa wena, angeke wamesa bese libamba wena ulinikela wena imiraro. Angeke langinikela. Umrunga uyazithemba. No, ngiyathokoza umkhuluma Hlasela. Ungaragela phambili ngokuqakatheka kwesihlahla amahlangu. Mkhulu la endabeni yokuqakatheka kwesihlahla lesihlahla mkhulu sicakatheke kakhulu ngokuthi na umuntu uphila kaningi manje ube umuntu nokuthi uphile nangaso. Angithi ukuthi abantu bangayi emtholampilo mara nakiswa phela umuntu akhavakatshe khabuye ngoba empilweni esiphila kiyo mkhulu izinto ziziningi. Iziningi izinto and sinama-operator ngokwehlukahlukana kwawo. Ama-operator agade impilo zethu mkhulu. Ya, sinama-operator agade impilo zethu. Funa ngasuthi ngathi kuba nendlela ukuthi ngathi uwadayika kanjani. Ngoba uthola ukuthi omunye umuntu ngithi for example izinto zakhe beziza kuhle zithoma ziyalega zibuyela phansi. Sidawa man ukuthi asakhambi kuhle. Bekani kunendlela umuntu abantu le ebambode ngayo yena angaboni ngayo. Enye into engithanda ukuthi khe ngingathi ngiyayelelisa abantu khulu. Abantu ngingabayelelisa ukuthi endabeni yemali abantu kufuna ngathi bangakhamba kancane nazize kutheni banikela umuntu i-catch esandleni ngoba omunye uyeza kuwe njengomuntu ongathi usogolile ukuthi ngathi ungamhelebha kumnikela imali yakho leyo akhamba yenza ngendlela yenza ngakhona. Uthola izinto zakho zithoma ziyalega zibuyela phansi imali ayisakuhlaleli uyabereka mara ubonakala ukuthi uya. So ngamanye amagama mkhuluma Hlasela Mndungwa nangingahlangana nawe thabathabeni mhlambe zetolo ungibawe imali kamara ngingakwalela ngeke ube nomraro ne? Ngeke ngaba nomraro. Okay. Ngeke ngaba nomraro. Ake ngibuze Mnguni. Ake ngibuze Mnguni. Mahlangu asithi mhlambe nakungili customer la ngakuwe ngineminyaka ethize ngikhamba kuwe uyangihelebha mhlambe kungihelebheni la ungihelebha khona into zami seziyathahuluka ngendlela ezithahuluka ngayo sele zithahulukile njalo ke mhlambe ngibona okhunye ukuthi no man uMahlasela lo ngathi akasa useful khulu kimi ngisuke ke ngiye kumnguni naye mhlambe ingozi ngangani ukuthi uMahlasela angaba nehliziyo ebhlungu ukuthi ubusehla lo ngimsuse from the scratch nje seka sendaweni ethize and then ungibethe trek ngento zami za ubungozi bungangani ukuthi nangili custom lakho khulu nasele ngiya kumnguni ungibethe trek ingozi ngangani lapho? Lapho mkhulu ubungozi abukho lapho ngoba angithi umuntu ke ngithi for example umuntu uthenga esitolo afuna ukuthenga kizo kodwa akunamgozi bokuthi ngakosa ukuthi akulandelele ngoba soye kumnguni. Angithi kuyenzeka ukuthi umuntu uberegisane naye mara angeke aqale ngakuwe kuphela
ngesinye isikhathi unokuthi athi inkinga le ke ngiyicalelele ke ngiyokuzona lapho kunye ke ngiyokuzona ngapha ukuthi khona bathini lapho ubungozi mina ngibona bungekho abukho lapho ubungozi mkhulu. Okay. Chuthi akuna ukuthi kungenzeka ukuthi mhlambe ngigeza ibhadi then kusuka lapho uyibuyise trek ibhadi le. Hawa ngeke kwenzeka lokho mkhulu. Iyaphuma iphumile reverse ngamanye amagama utsho njalo. Iyaphuma iphumile phela i-client lakho lifana nomntwana wakho ngezwe kulala umntwana wakho. Okay. No ngiyathokoza Mahlangu. Alright. Mndungwa sirakela phambili ake ngibuze la Mahlangu kunodade obhalileko lapha ekutheni kwangayika ibalulekile itopic esiphetheko njengombana uveze indaba yobulwele bokuwa komuntu ekutheni akusibulwelwe ongakhekho ukugijimisele mhlambe ngembedlela ngakubodokotela emakliniki into efana nalezo but kubulwelwe okufuna belaphi bendawo kubo ngilokho okuvezileko I think ngiyafisa manje ukuthi mhlambe ngimkhweze udade so that yena angatsho ekutheni umkhambisa kuphi and then you give advices la kudingeke khona Mndungwa. Ungarakela phambili solonkana ngisammema Mahlangu ukhulume ngokuqhakatheka kwesihlahla. Okunye okuqhakathekileko ngomuthi umuthi ubaluleke kakhulu ukuthi esikhathini esiningi nanoma singeke sawulandela ukuberegisa full time sibe nesikhathi sokuthi siziphe isikhathi sokuthi siuberegise kangangokuthi kesinye isikhathi uthola ukuthi njengezinto uthola ukuthi zibanjwe into encane kangangokuthi mhlawumbe ke ngithi njengokuthi umuntu uyamaketha sola uqhatshwa uyaphosela awubizwe so ukuthi incane nje bekubambileko nje ukuthi ungakhona ukuthi ufinyelele ekutheni bakuthathe sekumnyama nje kuwe nje kunekungu nje esikusithileko mara naso suthetheko mhlawumbe ke ngithi for example usuzigezile esitolo mhlawumbe usuzithengele noma kuyihole eshinyana usufutafute ubone ukuthi chaha uvuleka. Okay uyezwakala tatwethu kusisiwe angikulochise ngikwamukele ebusukwini banamhlanje. Akane baba umngunini njani nobaba ubusehla nobaba Mahlangu. Akwande sisi. Njani kithi? Singezwa ngikhaya. Yeah, nangu Mahlangu. Baba Mahlangu mina benginombuzo ukuthi nginaye umntwana une epilepsy mara yamthoma ana 3 years nje una 11. So simkhambisa kibo kudokotela so nje uku treatment ukuthi usela amaphilisi. So nje cabanga ukuthi una 3 years nje ingasambambi. Manje angazi ukuthi ukuya kwakhe kokukhula ingabuya na. Una 3 years ingasambambi. Iye mthonjalo. Mara lokhu seseku treatment. Angasawa. Angizwa? Kubuyelele Mahlangu. Bengisho ukuthi sekuyi 3 years ingasambambi ingasamthweni. Utsho njalo. O 3 years ayisamthweni ayisambambi mara amapilisi wona uqhubeka nawo uyawasela. Iye. Okay. Usachubeka nawo sawasela noma nje bayawehlisa ngoba nje sekasela 1 ngelanga. Sekasela 1 ngelanga mara akasawi ne. Yena akubi nesikhathi esinye la azizwe ngathi mhlawumbe into lengathi yenza. Yena unokuba ngathi makaleleko abe ngathi uyathukwa so. Ya ukuthukwa ngitsho ngiyo ukuza kwayo mara ngoba usela amaphilisi achuthi ayifinyeleli kuhle. Ayimbambi
angithi nakazokuwa uthoma ngokuthuka umuntu wakhona. Iye uthoma ngokuthuka njengomuntu ongathi ubethwa livalo ngakubende emthusako ayibonako ndana kube kuwa kwakhe. Mara yena bekathi mayizombamba bekayizwa nje muva nje besayizwa ukuthi athi ish ngathi ngizokugula bese athi hayi ngifuna ukulala kwakhe bese yathoma-ke. Yathoma yambamba. No yona sho ukuthi mama nayinjalo nakuthi ivane alo kanje athuka bethwele ivalo njengalokho ingathi yeza utsho njalo ngithi. Nayinjalo ikhomba ukuthi itsho ukuthi la kuya isesekhona nethi ukuthi yenzani ibanjwa mapele la. Azange khe katshe. Awa. Zange katshe ne? Awa. Okay. Angazi mhlawumbe ikhuluma le izongihlalela njani. Angithi ukuthi mhlawumbe nginyaza amapilisi akhe or njani ne? Ngibawa ukulokanjela ngibawa ukulaphela yena mahala sonor cent. Abangakuthokozela lokho. Ngibawa ukulaphela yena mahala. So uyezwakala Mahlangu begodu kuyathokozisa ukuzwa lokho. Engakhe ngikubuze mhlambe ngobana uzomhelebha asayithatha i-treatment nofana uzomlisisa i-treatment. Angeke ngimlisise kuzoba nendlela yokuthi mde sizibalansise zoyi-2. Okay. Ngeke ngimlisise. And then ngemva kwalokho asekabuya endumbeni ngakho umkhuluma Hlasela kuzokufika mhlambe ngolwazi lakho kuzokufika ngakuye ukuthi kwanga iyeza VR. Kuzokufika ngakuye ukuthi wangayeza. Yeah, njengombana nje athinakalele mhlambe kuba khona ukuthukwa and then uMahlangu uveza ukuthi ukuthuko kungiyo ukuthi iseza kodwana igongobaliswa mapeli awathathako la. So sele abuya ngendumbeni kwaMkhuluma Hlasela kuzokwenzekani lokuthukwa kokungathi kunento ezako kusazokuba khona nofana kuzokustopa khona ngolwazi lakho. Sele abuya ngapha ngendumbeni angithi ukugula mkhulu kulula ukungena ne kuba nzimanyana ukuphuma mara sele abuya ngapha ngingamnikeza abo 3 days to 4 days ukuthi into leyo yokuthuka le uzabe asayizwa na. Okay, kusho ukuthi kumele bayimonitor. Bayimonitor bayicalelele. Okay. No akuna mraro umlungu ngicabanga ukuthi mhlambe udade na unganamraro athola into yokubhala umbizele inomboro azokufunyana kizo so that ninga communicate going forward umuntu ungedrobheni ungePitori and then as and when eza ngapha ngikhaya mhlambe niza kukhuluma kodwa ke benginesifiso sokuthi sele uveza lokho kuveza ekutheni uyafisa ukumhelebha ungaloka kanje Mahlangu ungazibiza mhlambe inomboro zakho nange ujame kuhle ngwento yokubhala ngapho dadwethu. Awa ngijame kuhle mfo. It is 079 378 90 80 eqineni. Okay. Uzitholile dadwethu? Awa ngizitholile mfo. No, ngiyathokoza. Ungafeli ngaphakathi asikhulume uzohelebheka nawe nawu ngafeli ngaphakathi if ever umuntu ufela ngaphakathi and then information enjengale mhlambe bozoloko unganayo bonobangela ukungafuni ukuveza ukuthi ngengikuphi okuhlukumezako kodwa na ke siyakuthokoza kilokho mndungu no nangokwaso vierkum kwaleze telekhulumeni mkhulu
esafuna emeniyo kulala kwaso mkhulu ngingathi ngiba ukwenza umzekelo ukuthi ke ngithi nakho ekhaya mhlambe kulahleka imali ngendlini nakulahleka imali ngendlini abazali bathi no imali babiza abantwana bathi bantwana imali ithethe ngibani abantwana bale bonke baphike badawa thina imali asiyazi athi okay ngiyakhamba ke ngisaya la ngiyakhona nje badawa thina siyazi akhamba yayila yakhona bathi phela nje ngiyokubereka ke bantwana bami badawa thina siyazi aberegeke umzali loya kuberekeni kwakhe umntwana thoma ngendlini uthoma umntwana uyahlangahlangana umntwana uyathoma yararana uhlangahlangana ugula ngengqondo. Okay. Ya ukubulala ngokunye kokubulala kwaso lokho. I think mahlangu into ozikhulumako zona kuzizinto sizibonako zisenzeka ngematrestini esiphila kiwo la ekutheni umuntu mhlambe ubangiswe ibange mnaka wagcine sekahlanya ngonobangela ukuthi mhlambe webe isango yomunye nomthana webe into efana nalezo and then mahlangu sele kwenzekile lokho naku ngila kwamnguni njenganje ngiyalahlekelwa bantwana abayazi unkosikazi akayazi and then ngiloko ngibuza ngiziphinda abayazi ngithi kibo ngiyakhamba ke mina ngiyokusebenza njengoba uveza bathi khululeka ungakhamba ngoba kungasibo kodwa nakukhona mhlambe oyedwa kibo osophikako nje kunguye and then ngifike ngisebenze mahlangu nofana ke ngithi ngifike lapho kuwe usebenze or ngifike komunye asebenze nangambala umntwana ahlanganyelwe ihloko ngingakwazi ukuthi ngireverse ukuhlanganyelwa ihloko ka ungakwazi mkhulu ukuthi umchaphulule ngithi hayi khona mahlangu uthi ukuthi then babalisa ngabo ngamanye amagama abantwana kuya ngokuthi lo okuberegeleko lo uyakwazi ukuphosa abuye ararulule na ngoba kukhona ukwazi ukuphosa kuphela ungakwazi ukurarulula nangiphoswe nguwe ngingakwazi ukuya endumbeni kaBusehla ayongichaphulula awa ngeke akwazi ngoba uBusehla akazi ukuthi ngifakeni lapha ake ngibuze so mahlangu kuhluke phi lokhu mhlambe esuke kwenziwa ngendumbeni isihlahla sikhuluma ngokuqhakatheka kwaso ekutheni siyaphilisa siyabulala so sele ngisebenzile umntwana sekahlanganyelwa ihloko atlina indlela ngokudobha amaphepha nje sekavele ke ngibize ngelimi lestradeni sekahlanya so sele ahlanya njalo kuhlukephi ekutheni ngimenze leyo nto ngoba mhlambe angebele o uloyiwe kuhlukephi ukuthi mhlambe mahlangu uyaloya kuhlukephi kokuthi uyaloya ngoba ya na like angazi ngiyazizwa lapho ake ngibuyelele sele uveza ukuthi angikhona ukuyichaphulula mhlambe njengoba sengiyibekile whatsoever thing kiloyo muntu loyo and then sohlanyela futhi ngamanye amagama akusibo ubuloyi lobo ubuloyi akusiwo angithi lapho bowulungisa phezukwento yakho babomnguni ngoba akekho umuntu ofunako ukulahlekelwa ngiyavuma bengilungisa mahlangu kodwa now nangu umuntu selahlanya ngiyacabanga abonyana nawe uyazi inkulumo yestradeni ekuthiwa uhlanya nje wathatha in bamloya amagama kuba ngilawo kuba ngiwo lawo ya ekutheni bamloya so angazi ukuthi mhlambe ngaliqiniso ukuthi usuka loyiwe loyo muntu ukuze ahlanye nofana nini ke lelinye igama na thina sinikela elinye igama ekutheni kuyini sithi uthethe la angakabeki khona namloya sabereka no ngiyakuzwa mrumba no ngiyakuzwa yong kuthi ukuthi mahlangu nangakhekhe ngithi
ngiragela phambili ngale yokuthi mhlambe uyaveza wena ukuthi at some point it's reversible kokuthi umuntu angakwazi ukumhlanyulula. So ngoba umuntu wahlanya uhlanyela futhi kusho ukuthi bakwazi ukuhlanyiswa kuphela ngekho kwazi ukuhlanyulula ngoba ngicabanga ukuthi Mahlangu manengi amahlanya nawe uyawabona. Manengi wona mkhulu manengi uthola ukuthi mhlambe uhlanya njalo umuntu into yakhona uyenze emuva le manje akasakhona ukwazi ukuthi ubethe ngibani ngithi bakhamba bamotsha abanye bakhona bakhambe bamorosa njengomuntu uthola ukuthi umuntu ukhamba mhlawumbe ngithi for example ukhamba bulala abantu nakhamba bulala abantu abanaba bathandi phela abafa bayabereka babaqupha ngendlela ezihlukahlukile into ezizonke ziyakulandela zizobetha phezu kwakho awusazi ukuthi ubethwe nguphi. Ake ngibuze Mahlangu, kukhona umuntu munye omaziko wena okhe wahlanya wadobha amaphepha ananda ahlubula salama dilodilo wabuya waphola wabangimi emva kokuthi ahlanya ngemva kokuthi ahlanyisiwe kukhona munye omaziko wena? Bakhona bahlala kuMahlangu bakhona mkhulu nethi ukuthi angithi abanye uthola ukuthi umuntu uhlanya nje mhlambe ke ngikwenzela umzekelo kokuthi mhlambe ke ngithi nangumuntu umuntu ofundako usesikolweni bamebela incwadi babereka incwadi le uyahlanga Thoma uyahlanya bayamthatha bamsaka ibosiyazi nabamthatha ibosiyazi bamnyange aberehe. Ukuhlanya ukukhamba kuyahluka khona ukuhlanya kokuthi uthethe la ungakabeki khona ukhona ukuhlanya kokuthi bakuthomile bakuphosa ungakenzi lutho. Kungama-category khamba kuyachiyachiyana. Lokha nangithethe la bekungakafanele khona ampuri ngikho kuba budisi ekutheni ngingahlanyululwa. Yikho kuba budisi ukuthi ungahlanyululwa ngoba awusazi nanokuthi ubetheke kuphi ngoba ungahamba umorosa. No Mndungwa kulelo hlangothi uzwakele Msehla Ake ngibuze Mnguni Mahlangu asithi ke mhlambe nako ke kwenzekile uyahlanyokho akakahlanyiswa nguMahlangu lo uyathathwa uyalethwa kuMahlangu uthi Mahlangu mana umntwana lo sewavuka wasirara and then sekaneenyanga embili kuya ke-3 sengathi sekaku higher grade yekuhlanye nokho sekayahlubula wenza ukuthize uMahlangu angakhona ukuthi ambuyisele esimeni. Mkhulu angeke ngimbusele esimeni ezisuka phasi kufanele ngikhone ngithome ngihlole ngibone ukuthi imbangela kube yini nakuthi ugangile or uthethe la angakabeki khona ngizokwazi ukuthi ngibacacisele bekhaba ukuthi umuntu lo ugangile webile sele bile njalo mhlambe iye ngiyavuma webile ke iye uyithethe ile ithethe kuleyo mara ngenxa yokuthi mhlambe mrono ochitelene khulu nami in whatever sele ngibona ukuthi awa man ihliziyo yami ibhlungu nasele ngimbona enza nje uMahlangu angambuyisela nakebileko mkhulu izoba nzimanyana izakuthanda ukwabudisana nakuthola ukuthi webile ngoba kuyokosa ukuthi wena ube nendlela ukuthi abe nendlela ukuthi alandelelisiswe atsho ukuthi wenzeni nakuthi kunjani kiwe lapho khanje kuyokubetha isandla phezu kwesinye isandla then bona kuzaba ngibo kokuthi bayamcholela babiza inyanga yabo le imromulule or njani na ngoba thina sinawe singayithatha decision ukuthi siyamromulula mara ngeke simkhona ngoba asimazi ukuthi bambethe ngani. Okay alright ngamanye amagama selungazi ukuthi baberegise ini akusilula ukuthi ungayibuyisela uyibuyisela lokho nayenziwe nguwe Mahlangu. Mkhulu ngithi mina nangabe mhlambe mina ngisuke ngaya kuMnguni wararanisa asithi mhlambe basukile webile lapha bekhona basuka baya kuMnguni uMnguni wararanisa ngendlela yakhe sona sele ngiyomthatha ngendlela enye ngimsakuwe uMahlangu akakhona ukurarulula izinto eziraraniswe nguMnguni uMahlangu ukhona ukurarulula lezi eziraraniswe nguye.
uzokurarulula lezi ezirarenze nguwe nalezi nakuthola ukuthi bamraransele nje bamthomile yena kakathomi ngokuthi athathe la angakabeki khona. Wow, okay, no ngikubambile. Mndungwa ngibawubuza la. Ungabuza baba Mngoti. Isihlahla ake ngithi sihlahla lesi. Eh. Unaso ngendumbe nakho. Eh. The very same sihlahla ubusehla unaso ngake yakhe indumba. Kodwa nisebenzisela okuhlukileko. Kusuke kubangelwa yini lokho? Lokho mkhulu kusuke kubangela ukuthi ilwazi lethu sibabantu asifani. Uthola ukuthi ubusehla yena uyasazi ukuthi senza sona so. Nami kunendlela yami engiyaziyo yokuthi isihlahla esina nje senza sona so. Ngoba isihlahla mkhulu siso isihlahla uthola ukuthi isihlahla esi1 mara uthola ukuthi sikhona ukwenza 30 yezinto ezihlukileko. Okay. Uthola ukuthi ubusehla usazi ngendlela yakhe nami ngisazi ngendlela yami. Njenga bantu abezekini ni bonkadingala nofana bosiyazi and then ninginikele mhlambe isihlahla sinye kodwa na for into ezihlukileko ngiba nalo njani ithemba sigira ukuthi niyayazi into mhlambe eniyenza. Nathola ukuthi sinikela isihlahla sinye thola ukuthi sekwenza into ezihlukileko. Iye. Angithi mkhulu siya ngokuthi wena lento le ozeleko iyikinga enjani. Asizukunikela sona sisinye njalo. Sinendlela yakhona yokuthi sihlanganiswe for leyo nto leyo ozabe uyizele. Asikhambi sisodwa siyoba nezinye esikhambelana nazo. Okay. No, ngikuzwile Mahlangu. Asiragele phambili. Mahlangu ukhulumise ukuqhakatheka kwesihlahla lokha nawubona ukuthi into zakho mhlambe zijamile nofana ke ngithi azisakhambi ngaleya ndlela leya ebezikhamba ngayo and then wathi kumele kube nesihlahla osebenzisako ekutheni kuchaphuluke la mhlambe kubophene khona amafindo and so forth. Wazi ngani ukuthi njenganje as much as mhlamba ke ngithi izinto ubona ukuthi azilungi kodwa nazikhamba zilunge via into efana nalezo then ufinyelela sinjani ekutheni iman kunefindo elibotshiweko ekufuze lichathululwe wazi ngani umuntu obotshelwe lelo findo mhlamba. Mkhulu yazi uzokwazi njani mkhulu uzokwazi ngokuthi izinto zakho angithi zaziwa nguwe ukuthi izinto zami nje nanzi zikhamba ngendlela le. Nalokho nazithoma zikhamba zibuye lapha uyokhona ukubona ukuthi manje into zami azisangikhambeni njengekuthomeni. Azisangikhambeni njengekuthomeni. Kukulapho efanele ukuthi nazingasikhambeli njengekuthomeni lapho uthome uzisukumele uthome ufuna ukwazi ukuthi ngabe kani inkinga ikuphi. Okay. Ngoba kwesinye isikhathi akusikuthi kungokuthi indaba isekutheni mhlambe izinto zomuntu zehliswa ukuthi mhlambe bathakathi. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi mhlambe kuzi izinto uthola ukuthi mhlambe kunabantu ebantwini abadala kunomraro okhona endabeni yedlozi. Uthola ukuthi omunye kwesinye isikhathi nanoma khama njalo izinto nazibuyela phasi njalo kunedlozi elililako fanele ukuthi kube nento kosa ukuthi ayiphethe ukuthi izinto zakhe zilunge zibuyele esimeni sakhona. Ngoba nakuthi kunedlozi elililako nanoma ngasiberegisa isihlahla ngeke simberegele ukuyaphi. Obuyothola ukuthi kunabanye umuntu usiberegisa njalo mara sonoka sisenedlozi lapha elililako emuva ba sihlahla sangeke sibereke uyobona ngathi hayi into zikaMahlangu azibereke kana kosudlule lapha macanga. So kumele athole i-root cause. Kosathole indlela. So now askisi ngizokulila ngengilila ngakho kuwe wena uwenzani njengomlaphi wendabuko naku uya discover ukuthi as much as ngizokulila ngizokunikela ethengako
mayelana nakumraro, but uyakhona ukubona ukuthi lo umraro lo, even if unganginikela mhlawumbe inratha zokuthi uyangihelebha kiwo loyo mraro loyo, but I have to go back ngiyokuthoma le uyangivezela lokho wena njengomlaphi wendabuko, or usuthi ithi ngidlulise mina so that ngingathola le ethengako, ngoba nangingambuyisela le emuva into ezizokuba zinengi mhlambe zimfuna ethengako tot beka gcina delaya nekutheni akhiphe le yalokho ebekakuzele njenganje. Awungule ngiba ungiphindele kunala ngakuzwa kuhle khona. Sele ngiza ngakuwe Mahlangu, ngibulawa ihloko for example, and then kufuze ungithimulise, unginikele umthimulo, unginikele whatsoever okuzokulapha ihloko le. Then wena nawuhlolako uyabona ukuthi iye yona ihloko nasi, kodwana noma ngamnikela umthimuliso wakuphi angeze wamhelebha ngaphambi kokuthi ayokwenza 1 2 3. Ake ngithi that 1 2 3 othi ngiyoyenza iyongifuna plus minus ngale kwe-20,000 ne. So le yakho obuzonginikela yona ingifune i500 nofana i1000 rand. So now usazokuragela phambili unginikele lokhu kwehloko umthimulo ngikunikele i1000 nofana uyongijikisa uthi kuyafana ukuthatha i1000 le angeke kwahelebha, kufuze uyokukhipha i25,000 leyo noma uyokukhipha i30,000 ulungise Mahlangu nofana angeke wayithatha life wena endumbeni. Awa ngeke ngayithatha mkhulu life vele. Ngoba idlozi mkhulu nawenza ubutsotsi liyabetha. Okay. Inendlela ezokubetha ngayo mkhulu. Yeah. Inendlela ezokubetha ngayo. No, ngikuzwile Mlumba. And then ke Mahlangu akhe ngibuze so. Kunenkulumo ezikhamba zivela usuwazi sibabantu siphila sikhuluma ngento ezihlukileko ngama topics ahlukileko everywhere la sihlangana khona. Yeke kuvele inkulumo ethi isihlahla siya esihlahleni asikwazi ukuya esihlahleni la kungana sihlahla khona. Ingami mhlambe kuliqiniso kangangani lokho? Mkhulu lokho akusiliqiniso. Ukuthi isihlahla siya esihlahleni asiyilanga nesihlahla khona. Akusiliqiniso mkhulu. Ngamanye amagama Mahlangu ubusehla nakangasebenzisiko ngimtrapa ngaso simngene kunjalo. Mkhulu isihlahla ngiyakutshela ukuthi isihlahla sifana nekoloyi, angithi ikoloyi nawo idriver ko icontroller nguwe ngitsho amagiya ukuthi watshentsha njani. Ngendlela esihlanganiswe ngakhona. Ukuthi ihlanganiswe njani nesihlanganiswe ngubani. No, ngikuzwile Mahlangu. Mahlangu ungasivezela mhlambe okunye ukuqhakatheka kwesihlahla? Okunye mkhulu ukuqhakathekileko ngesihlahla, isihlahla mkhulu siyakuvikela. Sikhona ukuthi sikuvikele endweni eziningi. Yeah. Njengezitheni kubathakathi njalo ngokuhlukahluka. Sinendlela yokuthi sibe nala sikhambe sikuvikela khona. Yeah. Sibe nala sikuvikela khona ngoba isihlahla na ungathi uyaqala eziningi izinto ziyancobeka na ukholelwako kiso isihlahla. Uyakhona ukuthi zenzeke mkhulu. Okay. Siya nangekolelo yomuntu. Na usiberegisa ungathi sengiyenza nje isihlahla asifuna usiberegise ukwatile. Awusiberegisa ukwatile kose ube simene si right. Na uberegisa isihlahla.
Okay, no, ngilokho uyezwakala Mahlangu. And then ubungozi baso ngicabanga ukuthi ubuvezile obunye Mahlangu. And then akhe siye endabeni Mahlangu yokuthi ngicabanga ukuthi nakhona kusetshenziswa isihlahla nakho lapho ekutheni umuntu ubethwa lizulu nofana ubethwa ngezulu. Ubethwa ngezulu. Ubethwa lizulu nofana ubethwe ngezulu. Yena lapho mkhulu baberekisa isihlahla lapha ngithi izulu elikuze bahlanganise baliphehle zinhlahla lapho. So lobo kungibo ubuloyi nofana soloko Mahlangu unendlela aveza ngayo ukuthi akusibo ubuloyi. Lobo kubuloyi mkhulu bethu umuntu ngezulu. Uloyi lobo. Sekukuganga umbetha umbangisana. Sekukuganga lokho buthakathi lobo. No, uyezwakala Mahlangu. Ingamhlambe sisekhona ezinye eziqhakathekileko mayelana nesihlahla. Okunye mkhulu okuqhakathekileko ngesihlahla, isihlahla mkhulu siyimpilo into engayitsho kubantu siyimpilo siyahona ukuthi sikhiphe enkingeni mkhulu. Ngithi ngenze umzekelo for example ke ngithi uneqala. La uneqala angeze waqalana neqala nje njalo ungabi nentonyana zakho zenzawo. Ngoba lisenokuthi lingagojela. Akhe sithi Mahlangu bathi ngidlengulile. And angikadlenguli. Lo muntu abathi ngimdlengulile. Nokumangana nofana ke ngithi ukumamazana asikamamazani, there's no DNA yami kuye. There's no DNA yakhe kimi. Then ngikhamba nginjalo without ukuza kini ngizokufuna ukuthi ningiprotecte or whatsoever ngoba kuthiwa ngidlwengulile yet angadlwenguli. Lo muntu azange ke sihlangane either ukumamazana ukuhagana or anything, maybe nje kuthiwe akhe simframe. Loyo muntu kukhanjwe kuyiwe kuma test alokanjwako akhanjwako ke ngithi mhlambe kuba abantu abanemali and then bagcine bafinyelela kuDokotela abamnikela khona ekutheni avume vele ukuthi indeed kube ne forceful penetration lapho forceful penetration ngingene ngekani nangambala ngimgagadlele. So now mina angamgagadleli, ngiyasidinga isihlahla for ukuyokulinga ukuwina iqala elinjengalelo. For ukuyokulinga ukuwina iqala elinjengalelo. La ngingakalenzi khona at all. Uyasidinga mkhulu kokuthi na ukhulumako kuzokhonakala ukuthi nawo lapha bakuzwe ukuthi ukhuluma uthini mkhulu ngoba kusenokwenzeka nabacindezela njaya nabafumatisa uDokotela njaya uthola ukuthi bangale bakhamba nakibo siyazi ukuthi mde bangigandelele ukuthi vele icala ligojele. Okay. No, uzwakele mntu uyabuza udade la uthi kuliqiniso ukuthi abezimu nabo bayakuvikela. Nenge kuliqiniso bakuvikela njani? Ukuthi bayakuvikela sinjani somkhulu? Kuliqiniso ukuthi abezimu nabo bayakuvikela. Mhlawumbe akhe sithi ngizo lezo zokuthi uyaphoswa and then uvikeleke into efana nalezo bakuvikele ungaphoseki something like that. And then nakhona nangabe bahona ukuthi bakuvikela njani mhlawumbe? Bona mkhulu abezimu ukuthi bayakuvikela kuliqiniso mkhulu. Kuliqiniso ngoba ukuthi bayakuvikela uyahona ukubona nawe. Ke ngithi ngiba ukwenza umzekelo ukuthi ke ngithi mhlambe ngikuthumela ngelokanzana ngomuthi ngiphephetha ngomuthi. Nayiphephetha ngomuthi umuthi lo uyafika kuwe mara ekufikeni kwakho ke ngithi mhlambe ngifuna ukuphetha ngomlingo wehloko. Yafika umuthi lokhu uyakubamba mara ihloko le ikubambele phasi mess.
kokuthi nawuthoma ulokanza ungathi ufuna isizo ulithole msinyana then unyangeke bayakuvikela ngoba benza ngendlela enjani ukuthi imilingo lena ifika kuapha ifike ingasenamandla mara abezimu nabo ekuvikeleni kwabo ihelebho bayalidinga nabo bayadinga ukuthi ubahelebhe ngokuthi nawe uzijamele uzisukumele. Uzokele Mahlangu. Kunobaba uSomcebo uyabuza la ngombanyana uMahlangu ukhuluma ngokuqhakatheka kwesihlahla. Ubuza ukuthi nenge abodade bangamthandi lokho nakasomako isihlahla siyakwazi ukumhelebha lapho na. Siyakwazi ukumhelebha mkhulu kuhle khulu. Sinjani Mahlangu? Kuhle mkhulu zikhona ngithi zokugaba ugabe then bese ugeze ukuthi abodade abana bakhona ukuthi baqala ungasesube nesidina kakhulu ni. And then Mahlangu kunechimani zabogobela akhonakala zona ukuthi zilungise. Inchimani kunjani somkhulu? Umuntu onganamuntu ngiso isishimani ngathi. Ugobela? Iye. Inyanga? Iye. No. Khona ngabona hawa leyo muthi ngeyabaleka eXhoseni angeke. Akukhonakala. Angitshela into ese-FMini Mahlangu babakhona abantu abanganabo abantu bangizwe inyanga njalo. So kuthi ukuthini lokho mhlambe uyabhalelwa yena kuzinikela umlomo omnandi lo. Ukuthi suke achile yena ngemlonyeni uyobhalelwa njani ngoba into lekubereka ngayo. Ukuthi kwayena ngemlomeni akuberekeki nevalo phezulu. Akhe samukele uSomcebo. Ke samukele uSomcebo. Simuzwe. Brother Jack. Lotshani baba Mnguni njani? Sithokoze ngilotshise nobaba uMahlangu nosesibusi lapho phezulu. Nginombuzo mani munye lapha. Njengoba ngizwe nangithoma ukungena lapha ngilalela kwaba nombuzo ovelako ukuthi nangabe into ukuloka nje ukhukulapho ukubereka kwesihlahla kufani la ungakabeki khona nangabe uthethe uza kuba nenkinga and then nangabe kubereke ubaba uMahlangu nguye oza khona ukukuhelebha lapho nangabe kubereka omunye umuntu izaba mraro ngendlela ubaba uMahlangu engimzwe ngayo wathi kuza koste kuyokufunekala inyanga eberegileko lapho namka umkhali lo asitshela iqiniso. Manje ke nginombuzo khona lapha ngoba ngelinye ilanga yakhe yenzeka into le ukuthi isokana lilele sekhona ngapha ngikhaya kwachingwa ke kibo baba baqalaqala kwathiwa sokana yokhuluma iqiniso awa isokana liyabamba lapha liyayekela kwafika esigabeni sokuthi umzali athathwe ihliziyo lokuthi baba ngiyabereka ngoba naku abantwana size nabo namunye ophumelelako ukuthi into le ithethwe ngimi. Manje ke ngoba nina ngina abantu ababonayo yoberegeke kwaberekwake sele kuberekiwe nje kwaba mraro-ke into le seyibetha ngapha ngikhaya uyayithola manje selibetha ngikhaya ngibuyela embuzweni ngifuna ukubuza embuzweni lo engiloka nje kiwo lo ukuthi njengoba uba uMahlangu othe nangabe kubereke yena uzakhona ukumhelebha kwaba nenkinga ke lapha ukuthi sele isokanela lingasesemnandi
umzali wabuyela kusiyazi ukuthi yong into le yaseyibethe ngapha ngikhaya manje awa akusathwenyi ngoba mntwanami asesisuse uyayibona Yes. manje-ke ithe nayifika lapho ubaba egeda arhelebha wathi yong into engiyiberegileko le inzimanyana kuza kukoste ukuthi indoda le iyozibetha emthini wamanyeva manje-ke naseyinjalo umbuzo enginawo wokuthoma ukuthi nasele umzali bakufanisela ngaleyo ndlela ukuthi umntwana wakho mude ayokubetha umuthi wamanyeva isesesemthethweni na sesiyiqalisisa kuhle i-safety yakhona ngoba akukhulunywa ngamanyeva amancane kukhulunywa ngenyeva rehe namkhumbula kuhle bekumuthi lo vele otinyawo reg kwathiwa into le esiyiberegileko le mntu ayokubethana nomuthi wamanyeva ndani iyasuka-ke manje-ke sayicala-ke ukuthi yonke i-safety yakhona nayinje akunamuntu ongasewayo kubethana nomuthi wamanyeva lula njalo manje-ke ngithi khe ngibuze kuba Mahlangu ukuthi yokunaseyinje iberegwabo njani i-safety le siyayicala Ngaphambi kokuthi mhlawumbe ngaphambi kokuthi mhlawumbe uMahlangu angangena ekuphenduleni lapho ubethana nawo sinjani uyagijima aziphose phezu kwawo of sinjani ngendlela wakwethu abayibeka ngayo ubetha ngemface umzimba lo woke nje usuyaziphosa njengomuntu olwawo usutsho ukuthi umuthi into le iberegwe ukuthi muntu ulwe nento le into ekuphetheko le isemthina muntu uthola umuthi wamanyeva ulwe nayo-ke ukuthi iphume emzimbena Mlungwa mkhulu ngiphenduka ne ngicabanga ukuthi umzwile la ekutheni kumele bethane nomuthi amanyeva nanje umzwele nakathi kumele abethane nomuthi amanyeva nayinjalo nakumele abethane nomuthi amanyeva ngithi umuthi amanyeva lona abethana nawo kosa ukuthi ingazi lezi eziyokuphuma kuye diamond kokuthoma yile nto le amberege ngayo tsho ukuthi ngendlela kungakhona mina ngendlela engizwisisa ngakhona ubaba lo indlela athiye ngayo lapha umthiye salijwa ngoba umuntu nakathiyeke salijwa njaya wena wamphatha wathoma wamuthi kokuthoma ingazi zakhitshwa nguwe zekucela ngakuwe intweza nakathi akabethane nomthameva bekosa ukuthi yena khamba yokwethana nawo umuthi loyo then igazi lokuthoma likhitshwe muthi loya umuthi wameva la ngithi ngamuthi ameva umzwele kahle kahle bekufanele ukuthi ambethelele imbhikiri then yena aziphosele phezu kwesipikiri apha simhlabe ingazi ezikokuthoma zikhitshwe spikirezi azingakhitshwa muntu ngoba nazingakhitshwa muntu athi uyamhelebha uyokufa same time shuthi indlela bekamthiye sort of like ilijo angazi umkhulu uyangizwa na izwakala kamnandi baMahlangu uyakuzwa Mahlangu ajikajika athi into engiyithile kole ngiyayisaba nami uyazi ukuthi umthiye ngelijo wathoma wamphatha wathi uyamhelebha kuyokufa yena kufa umelaphi lo kufa yona inyanga le no kunzima ngamuthi ameva umzwele kahle kahle bekosa achulana nembikiri or athole ukatsi onzima amphose ngayo ukatsi lo yamnqwabe nana kuze kumnqwaba nakuphuma igazela ukatsi lo yokufa same time then akhona afuna ukumbamba ngempengu yena ubaba lo no iyazwakala baMahlangu umbuzo wesibili-ke nginawo ngakhe angithi sesiyakhamba sibobaba nanda siyakhuluma ukuthi yo indoda enye yenze bunje no umbuzo wami-ke usekutheni kunendoda enye nayo yathatha la ingakabeki khona sele ithatha la ingakabeki khona pha umakhelwana lo uyeza ukuthi yong
wena sokana ubonakala ngekhamereni man ukuthi ngathi nguwe ofike wathatha into enje. Awake isokana nalo liphike. Ikhamera leyo nayo ingabereka yekhotho ngendlela engizwe isitori ngayo. No. Ngathi umalo wakhamba-ke waya kibosiyazi babereka isokane. Ngendlela engayo-ke kuthiwa bebaberegisa ipompi. Uyayibona ipompi yokupompa amavilo emotoro. Iye bathi bapompa ipompi le so mo ekuseni upompa ipompi le amathumbu la-ke ayakhula-ke nawungabe uthethe. Amathumbu la ayakhula. Manje abazali-ke sebayarareka bafuna ukuhelebha ukuthi yeyi naka amathumbu omuntu akhula ilanga nelanga amathumbu sola ayakhula. Akusanakuthi maskini uMahlangu nasele bafike kuye angahelebha sele kukumbi kangako. Iye bathi ipompi le isiyapontshwa right to ekuseni iyapontshwa up to ampure enrambama nje khona istopako mara imini yoke isiyambereka. Bayipompa kancane kancane ngithi nakangaveli kazokhuluma bayapompa. Nakangaveli kazokhuluma bayapompa. Angithi ipompi le bayenza-ke lokwazi ukuthi lebhayisikili. Bayenze le-tube lebhayisikili ukuthi badobhe imikhalakhe yomkhadana. Nabamthiyako ngepompi le then bayifake indirebela-ke bampompa kancane kancane uzokubonakala ngamathumbu ukukhula. Alo Mahlangu, iskin somuntu sirega to until a certain centimeter or whatever. Nenge kufinyelela kulawo ma centimeter niloko nipompa ukubhamuka Azobhamuka. Wabhamuka ithubu lena amathumbu lawo ayabhamuka. Mlingo angitsho ba? Mlingo. Hawa uyezwakala mlunga. Brother Jack kusese khona mhlawumbe ufuna ukukubuza umbuzo olandelela or clarification nyana. No, ngiyathokoza baba uMnguni, ngithokoze nakuba uMahlangu. Wala sachaza okhunye ubaba uMahlangu ngizakhe nami ngilalele ngibe nembuzo elandelayo. Mathibela. Nangambala. Nasiluma angikulochise mangikwamukele ehlelweni ebusukwini banamhlanje sikuze nokho podcast. La sithi khona ungafeli ngaphakathi asikhulume. Akwande mvukile. Mani ngakuzwakele. Ngakuzwakele. Nginombuzo lapha noma ngingakabambi ukuthi isitekeli sethu namhlanje ngubaba ubani. Nginombuzo lapha mani. Liqiniso kangangani ukuthi lijwana libekwa kwaliphumi? Ya, Mndungwa udade ufika aphurse sidlulile endabeni yelijwa kodwa nabe ngibawa bonyana umhlathululele. Angamhlathululele. Baba Mnguni. Atheka so. Ya. Uyangizwa dadwethu nasu. Uyangizwa mama? Iyangiphazamisa inetwork ami namhlanje yo. Kodwa na uyangizwa njenganje. Nasiluma? Akwande baba Mnguni inetwork ami le isibaga namhlanje yo. Yeah, no yezwakala. Sengitsholo ukuthi wena uyangizwa njenganje for that mhlambe nginikele uMahlangu ithuba. Bowuthini baba Mnguni bengakakuzwa because inetwork lebe ingikhatha. Ngifuna ukunikela uMahlangu akuphendule kilokho okubuzako ngoba ke wakhuluma ngakho ngaphambilini manje bengifuna ukumnikela akuphendule kikho. Ngifuna i-assurity ukuthi uyangizwa na. Ngiyakuzwa baba Mnguni nanoma ikhambi yangilokho kanje mara wena nokhulumako ngiyakuzwa noba Mahlangu mhlambe ngingamuzwa. Iyazi ngibuzela phezulu kwani baba Mnguni? Yeah. Ngibuzela phezulu kokuthi kunomuntu bamfaka inilwane so inilwane kwakhamba kwathiwa
azilatshwako umuntu ozozilapha zibala yena angazi ukuthi iqiniso kangangani ukuthi ziyapheka angekhe zisalapha vele good. Okay, ibambe lapho mama Mahlangu. Udade uyabuza ukuthi umbuzo wokuthoma uthe kuliqiniso kangangani ukuthi ilijwa labekwa alisahoni ukuthi lingareverswa. Well, bese sidlulile kuleyo uyiphendulile kodwa na uzobuyelela for her sake njengoba na afike sesidlulile kiyo. And then kwesibili Mahlangu kunomuntu owafa kwa ilwani and then kwathiwa nenge kungaba nomuntu ongakhipha ilwanezo nguye oyokudobha umraro ngalokho. Angazi uMahlangu ngizwa kuhle? Ngikuzwa kuhle baba Mnguni. Bengingakuthokozela ekutheni mhlambe uphendule udadewethu. Endabeni leyo ukuthi ilijwa nabalibekileko liyariveseka. Ilijwa liya ngokuthi umuntu lo nalibekwako wenzeni angithi kwenzakaleni. Mina mara kanengi endabeni yelijwa vane ngiprefere ukuthi kanengi abantu abalibeke lo kana kuthola ukuthi umuntu mhlambe udunyuziwe or umuntu ugwaziwe. Ingabekwa kanengi emntwini ogulileko lapho kosa ukuthi uhlolisise ube siyekere. Ngoba wangaba nesiyekere uyokutopisa inkinga abanganacala. Umbuzo uthe liyariveseka nalibekiweko. Nathola ukuthi libekiwe njengange emzini ngithi thola ukuthi libekiwe manje lenzani mhlawumbe selithomile liyalimaza. Ya ake sithi kubhujiwe ngekhaya sithi hayi khona akakwazi ukubhubha sinjalo ni then siyakhamba siyokubeka ilijwa only to find out ukuthi lo muntu vele bekuyisikhathi sokuthi adlule ephasini and then selikhamba liyabuya into efana lezo. Udade ubuza ekutheni liyariveseka na? Aliriveseki, liyavalwa. Liyastotshwa ngamanye amagama. Liyastotshwa lijanyiswe. Nasiluma uyayifunyana ipendulo? Iye ngiyayifumana elijwa le bengakazwa lapha nebathi inilwana zizenza njani ziyalapheka or ngoba bathi sibulala lo muntu ozozilapha njenge mhlambe ngithatha umuntu ngimseke kuba Mahlangu and then bathi uMahlangu nengabe uyazilapha zidlula naye. Ya uzophendula leyo nje Mahlangu. Iye ba Endabeni enilwani umuntu ufakwe inilwani and then ulethwa kuwe bonyana yomelaphe naka kuzwakala ukuthi na umlaphako kuba nguwe ogodukako nofana ke ngithi okhambako kuleli phasi uyabhubha. Ngamhlambe kuliqiniso kangangani lokho ngilokho akubuzako. Endabeni le yenilwane ukuthi na uzilaphako uyagudluka. Endabeni yenilwane angithi umuntu abamlethile kwane enilwane kose uthobe ngokuthi uzicale ukuthi kuze afakwe inilwane nje kwenzakaleni wenzeni ingabe bamthomile noma yena uhugile na noma mhlambe bamphambanisele ngokuthi khona mhlambe akwenzileko or mhlambe nalaba ngakaboni ngelihlo linye khona na kosa uzicale ukuthi yakuthi asizinilwane zokuthi mhlambe zimngene nje ukuthi mhlambe uhugile or mhlambe ulimaze umuntu ngoba abanye abantu nawulimaze umuntu abanye abantu bayabereka ngesidu bathule umuntu ngeke akutshele ukuthi ngiyokubereka mara nakuthi mhlambe bamthomile bamfakile ngokuganga kwabantu abagangako ziyalapheka asinakuthi zizakhamba nomuntu. Okay dadewethu ngathi silahlekene nasiluma iye umzwile uMahlangu. Iye ngimzwile bengisafuna ukungena lapha kuba Mahlangu ukuthi wenzeni yena bekuliwojana lamasokana saqeda ugoduka la and then bakhamba baliwojana bangena emzini angazi ba Mnguni usangizwa na bangena emzini then bathatha ngathi bathatha isango. Bathatha isango. Iye Mahlangu. Bathethela bangakabeki khona. Bathethela bangakabeki khona. Imraro ya. Imraro
mhlambe la bangene khona emzini abaya bokuthatha mhlambe ngaba nendlela mhlambe bangakhulumisana nabo ngakho. Nasiluma saya uba mnguni sibuyiwe lapho and then kwathiwa kuyokhulumiswana na inyanga ubaba lapho sekala ulele naye bamdobhe azibhubhele and then kwesela inyanga le sethene sithi ayikhulumisa ukuthi angeke kwakhonakala ukuthi reverse in raise na kwathiwa ufuna 45,000 Babumnguni ya siyakuzwa mama siyakuzwa umbuzo uthi batsho ngeyani i45,000 uMahlangu uyabuza usilahlekela Nasiluma Kwande babu ngibawa ukwenza nje ngibawa ukutlola phasi inomboro zikaMahlangu mhlambe eksasa and then umfonele niqoqe Mahlangu ngiba ungibizele zona 079 079 378 378 90 90 80. 80 Tatwethu Nasiluma nanzo inomboro zakaMahlangu angazi uyangizwa na Nasiluma ngizitholile babumnguni ngiscreenshotini okay thank you ngiyathokoza ma ungamdosela mhlambe kusasa and then ubuze further kilokhu ofuna ulwazi kiko okay babumnguni ngithokoze khulu ngithokoza nesithekeli sethu siyathokoza ma akube buthongo ngakuwo thank you Mahlangu isikhathi sethu sesidliwe yinja sesifikile emaphethelweni wehlelo ebusukweni banamhlanje siyeke bengingathanda bonyana ube mhlambe namezwi wokulayelisa okanye wokugcina 430 sivala bengathanda ukuthokoza kubalandeli bonke bezana ku-podcast nalaba besinabo namhlanje ngithokoza kuzala izandla zombili ukunikela ithuba lokuthi ngikhona ukuthi ngikukhulumisane nani ngithokoze nakuwe babumnguni ngithokoze khulu ngithokoze kuzala izandla zombili engingakutsho kubalandeli engithanda ukukutsho ukuthi ngibawa sihlokomeleni impilo zethu sizisukumeleni ngendlela efaneleko singarelax empilweni sirelax mara singarelaxi khulu sibe nokuzisukumela njengokutsho Dr. Ndimande iveke epheleleko athi ukubaluleka kokuzisukumela kubalulekile ukuzisukumela bakwethu sibabantu siphila amagama engingawatsho ukuthi sibabantu asizihlokomeleni impilo le inzimanyana ayisingethu sodwa kunabantu abasigadileko sinama-bodyguard ezingakawaqatshi empilweni zethu uzwakele mntungwa Mathibela thokoze babomnguni ubalekisa umlungwa lo msinya mani imbuzo isesemningi la mara akusanandaba angithi somo silalele somo enye into ivela mara nginombuzo munye man before uba uMahlangu abaleka la umbuzo wami usekutheni babomnguni nakungihlala nobusisiwe sele ngihlala nobusisiwe nje ubusisiwe lo uyangirara uyathoma man akusi umuntu omnandi ngikhamba ngiyomfunela ihelebho ngakuba boMahlangu yeke sele ngifikile kuba boMahlangu atsho atawa into elengiyibone useza ukuthi man uzane ubuthatha obungaka mara khululeka Mathibela ngizamhelebha ubusisiwe lo ngithi awa akunakinga ngimchiyeke ezandleni zakababa uMahlangu umbuzo ke enginawo usekutheni lapha nangena ngemzini kababa uMahlangu namkha ngegqekini ngichiya umuntu engize naye lokhu ukhamba kakhulu Mathibela bengibawa uthome again la uthi wena umbuzo onawo ngobanyana buqhubeka
Okay, ngiyazwakala nje. Iye. Okay. Umbuzo enginawo babomnguni usekutheni nangabe umuntu engize naye lo ngimchiya ezandleni sekababa Mahlangu. Nangifike ekhaya ngithole umtato ukuthi umuntu omlethileko loya ubalekile. Manje umbuzo enginawo ukuthi nangimlethe kuba Mahlangu akunandwanyana maskini uba Mahlangu ambamba ngayo ngekhaya phana. Sele ngizokuthola umtato nje kuthiwa umuntu ulahlekile ukulandela. Ngiyathokoza. Mndungwa. Babungoni endabeni leyo ukuthi akunandwanyana ombamba ngayo umlethe nje angithi mhlambe umuntu ke ngithi ugula ngokomkhumbulo Bekangakavezi bonyana ugula sinjani. Injalo asibambe ukuthi ugula ngokomkhumbulo babomnguni. Nakho injalo Mahlangu. nakamlethileko amlethe kuwe angitsho nakamchiyako lapho i-responsible sekungiyakho ngitsho mara ngokuthoma umuntu nakagula ngokomkhumbulo before uzomthatha umenza izindanyana eziningi kunendlela efanele kokuthi umdome ngayo kokuthi angabaleki ngoba nakabalekileko yokuthwesa wena isikata bekhabo bamchiye kuwe phela kunendlela ekosa ukuthi umenze ngayo ukuthi angabi nengcondo yokubaleka abe la kuwa ingcondo yakhe ibe la kuwe Okuthi Mahlangu lo ofunyana umtato abikelwa bonyana loya ubalekile ngamanye amagama le yanyanga leya ayizange iwenze umsebenzi efuze iwenze lo ochoko wena wokumroma. Bekufanele ukuthi amdome abenendlela amdoma ngayo ukuthi angabi nomcondo ukuthi abaleke ngoba nakabaleka uyokulethela yena isikata phela inkinga sekungiyakhe nje. Uyaphenduleka Mathibela? Ngiyaphenduleka babomnguni kamnandi khulu manje ke nasele ngidosela umtato nje kuthiwa umkhali lo ubalekile yomzuma Mathibela ngivuke ngebusuku ngizumane nomkhali lo ngimfunyane ngechudu sele ngimfunyene umkhali lo ngimfunyana ngebusuku namkha nasele kuyokusa kwekuseni ngimfunyana sele akwenye indawo namkha akwenye indawo lapha balapha khona nangithi ngiyayibuzisisa indaba khona kwathiwa awa weqe lapha idlozi lakhe limthumele ngapha manje ke njengoba bese uzwene nobaba uMahlangu ngokuthi nakaza ngilaphela ubusisiwe lo inkomo zakaMahlangu uMahlangu zakufuna inkomo ezingaka ukungiberegela umberego lo sele kubusisiwe akhambile akhe sithi usuke ngethabana siyomthola ngegama Rafiri idlozi lakhe ukuthiwe watsho uza kulapheka ngegama Rafiri nangizokubuya kuMahlangu uMahlangu athi iye awa ufahlile umtholile ngegama Rafiri mara asikaqedike lapha ngenkomeni iberegwa njani ke na injalo ngoba umkhali lo ngimthole ngale sela ngegama Rafiri kunomuntu kwekosta mlaphe ngapho nangibuya ngapha ukuthi Mahlangu umuntu lo ubaleke ezandleni zakho nangizokuthatha okhunye lapha kuMahlangu uMahlangu uthi jama before uthatha okhunye okhu wena Mathibela ake sidlule ngale ngebhugwini iberegwa njalo Mahlangu ngicabanga bonyana uzwile lo mbuzo awuzange usawenza lo msebenzi ebekulethwe udade ubusisiwe bonyana uzokwenza umsebenzi kuye kodwa ufuna ethengako kudlulwa njani lapho Awa lapho angithi umkhulu nakamchiyako lapha uyitshile musiyokuvula isikhwama ngithi yokuthoma umbereko uyitshile yena ubaba lokho samukele kokuthi umuntu lo akasese ngaphasi kwami sekadlulele phambili akunasidingo sokuthi athi ufuna ikomakhe uberegeni angisiboni mina isidingo lapho Mathibela iyavela
izwakala kamnandi mnguni. Noma uMahlangu uyibeke kuhle manje kamnandi. Mahlangu manje Mahlangu nakaragela phambili ayifuna ikomo le kamare ngingamfinyisa ilo kanje ngeface akunamlando. Hey, ungamfinyisi bengcono umbuze ukuthi baba ufuna imali uberekeni. Umbereko wenzile ngimuphi? No, Mahlangu siyathokoza bese ngikuthokozile ampuri Mahlangu. Just to add before ngilayelisa nami emagameni kaMathibela ekutheni gani akubi nento enibadoma ngayo na. No, Mathibela ikhona ngingufakazi umfowethu hayi bekabadoma rehe bekabadoma ngibabukele uthole balethe umuntu lapha kwakhe uMatrabuli lethe bambophe ngamaketane and so forth. I was once surprised ngelinye ilanga balethe umunye abotshwe izandla nenyawo bamhlisa wathi bamkhumule hayi bala bathi angekhe samkhumula akusi kuba bhise esitholileko for 30 sizokwazi ukuthini simkhweze la wangena ngendumbeni waphuma wadroya isekele akhe ngithi uyakhumbula nasadlala i-ice cream gugu ice cream intonyana erontonyana nje isomare encane wathi mfakeni ngapho ngaphakathi kwayo and then ngemva kwalokho nimkhumule bamfaka siqalile bamkhumula ke ezandleni nenyaweni and then wathi sukani azange adlula isekele uthi nakaya ngapha athi uyatsha or ubona amanzi something like that athi nakanga bewamsebenzela ngapho bewaziphumela ke sekarehe. So endabeni yokudoma le nami ngingufakazi lapho enengathi isihlahle sa bengasithola Mathibela banenge ngisazobadoma nami ngenzeka ngithi ngihleli nawe Mathibela ngikurondele ecede ubona amanzi yo ngizithetheza kamfowethu. Mahlangu ngikuthokozila ngitsho Nekuthokoza mina baba umnguni. akube buthongo ngakuwe. Sithokoze phana kuwe. Bakwethu sifikile emaphethelweni wehlelo lethu ebusukwini namhlanje iza nonke podcast la sithi khona ungafeli ngaphakathi asikhulume. Well mnaka ubuya sesichayisile bengibawa ube namezwi wokulayelisa nawe ngemva kwalokho kube ngudadewethu. Ngiyathokoza mnguni. La ngikhona inetwork le ikhambe iyalahla mara ngidobhe sekugcineni ngiyathokoza mnguni akube buthongo mnguni ngiyathokoza Dadewethu Hayi mina ngibona ngathi uthome ngami Siromesi. utsho njalo. U7 waziwa ngimi ngomvulo nangolosihlanu. Hayi Siromesi yehlisa mfomani ungasitheli khulu. Asibe njalo mema abanye be no sithokozile dadewethu Mathibela akube buthongo mani bakwethu nonke neniphasi ngithokozile kutheni sibe sonke ebusukwini banamhlanje asibonane godi ngomvulo la sizokukhamba khona nodadewethu engithemba ukuthi this time angeke yampha iproblem inetwork njengoba beyimnikela umraro ngomvulo udade uDeli ngewakwaSithole la sizobe sikhuluma ngokunikela impilo yakho njengomuntu omutsha kuba uNkulunkulu kubalulekile kakhulu ekutheni sihlangane ngomvulo and then simuzwe bonyana usiphatheleni asithandazeni via ukuthi Delmas ingakhanjelwa igezi ngomvulo Mathibela yena enzi plan ukuthi ingakhamba angitsho. Uni sifunda ngawo kamalanga we learn each and every day neti ngakhe ngibuze ihlelo lithoma ngo7 up to skathbani 7 to 8:30 or to 8:30 ampur sesidlulile ne sesidlulile ngitsho ube nemibuzo hle kodwa iyathokozisa sekadlulile yena sekasidlulisile no ngizathina ngizakhekhe ngilitamele kuhle ngo7 ngoba imibuzo le imnengi
ngisesenombuzo ngizwe athuka ubaba uMahlangu unaSulumana kabuza nakathi umkhali lo uthe ufuna 45,000 manje ngifike la ngisilile ngenye wathuka kangako uMahlangu nge-45,000 enye indoda ngeLimpopo apha ibiza close to 100,000 ya ukuthi yo uyayibona manje awa ngisilile niya no siyathokoza baba uMnguni kube buthongo bomnandi mathibela ngithokozile tatwethu thank you Thank aha you.